Kongina kuni ati weekend ye mwini wenkuma kamano na arari na kaita gakea na mashabiki yawe kimukawa yomwe ntere chekira chene mambura yara yaretete amwamiro kumantere mwanya ni ore atite na mbere na kwithira kibangania no ntobwa kiatho kinene yatwinie chieto akira kibangiri kauntini ya Mombasa mweri twetete ini kuthiranirite ribotie Yo mwago na nkanyerera reki mambura ya tuine chieto wikendi. Ini wenkuma kamano na arari na kaita gakea na mashambiki yawe kimukawa yomwe ntere chekira chene mambura yara yaretete amwamiro kumantere mwanya Rimboro etambere kurura kumanta no tonga nkoro chia mashambiki bakiro kieria ruo Kamano netete ambere na kuibanga no ntubo kiatho kienene gya tuinie chieto kira kibangiri kauntini ya Mombasa mweri twetete mashambiki betariria betayari na kiatho kie kuimberia kamano na bwasani bakiwa kiete kiatho giotira no ntugo kethira na mureyo mwingi nkoloki utararo chemete wata musore kuga tumwire tuine cietu tabadhari ethira withera wifani ngino kanyiri na no kwenda kuumira kuona ngino kanyiri kieni negesho ya Mombasa showground umira no ntwara ura tukomba kwithira twina asani betu bara twendete betu bakimiru na ibuje musani wetu ura twendete okimiru tonge ikamano tusemani ntariki 2 mweri jo twetete mantu je dirije saa 7 tariki ya mweri wa 5 kenda ndani ya pwani Mombasa showground kamano kenda epo party on the kenda epo Tokorie ni kemero, tuine sieto movement is the best, tokorie kemero kieto. Atuinie chieto.